Serchhip DIPRO THAR LALNUNMAWII le MJA Serchhip District Member 10 INKAWM HAUH an NEIH. Manipur ZO-HNAHTLAKTE THLAVANG HAUH KAWNGZAWH nei ani. DC Conference Hall Serchhipah Independence Day sanghi somni pathum pandan tu relani. Serchhip Town Development Committee in National Highway Kongpui Sir ZO-HNAH an THAWK. Serchhip Cable Network clear TUTE chibaivek ule CHANCHINTHAR ngai thlang a chair to lel du lai Wain Khan Serchhip DIPRO THAR LALNUNMAWII le MJA Serchhip District Member 10 INKAWM HAUH an mang. Wain Khan Information and Relation Officer Serchhip District Information and Public Relation Officer Nachel Thartur LALNUNMAWII MIS le Serchhip District MJA Member Tetsu Office INKAWM HAUH nein District I&PR THAR LALNUNMAWII MIS 1 Serchhip District MJA Member Tenan Lodon Sondana LAWMTHU soin MJA Member Tetsu THAR lakhom le THEDAR KAWNGZAWH HAUH puya somin I&PR le MJA tetsu nain ang thok ani thu le mipui le sarkar le mipui te tan an rongbol na chu apoi mo zia shereng tur le atul na pianga in pe zone chunga tho ne thatak nen sarkar le mipui te rongbol na thok ho turin a so mani heguna Serchhip District MJA President Pusilal Minglu point thu soin Serchhip District I&PR THAR chu thinlung taka an LAWMTHU le mipui te tan an rongbol na thu thar la khom le THEDAR KAWNGZAWH tho ho ne thatak an nei ngei be sei thu le Serchhip I&PR Department ten mamo na pianga Serchhip MJA te chu anom thu soibok DIPRO le District MJA Member 10 INKAWM HAUH hian Serchhip District MJA General Secretary Tlangwal Zonun Sang Kol ni chuan Serchhip District MJA din huntlang pui soibaka aduapiang te tan thu soina hun man ho ani bok Serchhip District hian MJA Member Sompali Ommekin anjing pathum te hithen zol ni in tundin huna nitin CHANCHINBU som anti chuak me kani Nimin Khan Mizoram Hundang Roalin Serchhip Tenzol le not van lai phaya te Manipur ZO-HNAHTLAKTE THLAVANG HAUH KAWNGZAWH na nei ani Serchhipah chuan ZO-HNAHTLAK unau te THLAVANG HAUH na KAWNGZAWH hi chomadar som pakhat atang khan Serchhip eusiko na tringin bazar twal thlengin nei ani a KAWNGZAWH tren na hmun eusiko na hun man hi puar lalmal soma Vice President MZP Headquarters Serchhip in a kaishwaya pulal mangai chongthu Assistant Secretary MOP District Headquarters Serchhip in hunser amangani KAWNGZAWH chung hian Manipur ZO-HNAHTLAKTE THLAVANG havin mipuyan awrwala MZP Serchhip Headquarters in an kaishwaya ni KAWNGZAWH top na lekhar na hun hi Serchhip bazar twala nei ni in he hun hi puke LALNUNMAWII Secretary NGOCC Serchhip District in a kaishwaya NGOCC atilte YME MOP MHEP MZP le MSU President atangim thusoi ngai thakani a Tlangwalal biak lua kaishwai na in romin rel sakang cheti la mipuikal khom tenan sa a KAWNGZAWH hi P Anjali Marmingliani Secretary MHEP Sub Headquarters Serchhip in Chongtrai na in na china ni Nimina Manipur lama kan ZO-HNAHTLAK unau te THLAVANG HAUH tura lo pen chuaka KAWNGZAWH na rontel zongzong te chunga NGO Coordination Committee chuan LAWMTHU soya KAWNGZAWH na tholom bom le min phalte hne na changa kansum mu chu tholom bom atla hi cheng sing riat sangli zathum som nga le pujemel som zwalawan chong in cheng sang nga le puar wanel tluanga cheng sanga tho tenen awain cheng sing kwa sangli zathum som nga mu ani Tenzol chuan Wantong Group YME Joint MHEP Area MOP le Tenzol Headquarters MSU malak nain KAWNGZAWH ani a mipui tenan ngai poimo hle a he KAWNGZAWH hian mi sang thumvel antel theya khochunga commercial vehicle te po an chol vek ani notwan lai phaya po Manipur ZO-HNAHTLAK THLAVANG HAUH na KAWNGZAWH hi All NGO Coordination Committee bultumin sanpo ko na changa bulchanin nei ani a he hun hinot van lai phai John YME President LALNUNMAWII chuan kaishwain Manipur ZO-HNAHTLAK unau te torna twar puinan mipui ten awrwalin kong an zoni Nimin Khan DC Conference Hall Serchhipah Independence Day sanghi somni pathum mandan tu relani
Nimin chonhu khan DC Conference Hall Serchhipah Deputy Commissioner P Nazukumar Kaishwayin Kumin Independence Day mandan turwa manasya min meeting poimo tak nei ani P Nazukumar chuan Kumin Independence Day sang hi somni pathum lomna fil file tlong tak manani theinan department sang tele khotlang shwai tu te tho ho na le chanrwal na poimo le do na ni ti a department sang ten mani mo phurna chatakal hen chuak turin ange na ni meeting a hen Independence Day sang hi somni pathum mandan tur chip chair takadwana ni a Education Minister Pulal Chandamaral te chukwalian tura beisei ni in alomna program hi Serchhip complex field ta chomadar som pakhata nei tura ro manasya mani Serchhip Town Development Committee in Leisang Venga National Highway Kongpui Sir ZO-HNAH and THAWK. Serchhip Leisang Venga National Highway 54 Thei Hai Lui Kong Kwal Lai Himipui te kalna tura footpath siya mani nu a Kongpui le footpath in car KAWNGZAWH KAWNGZAWH tak omin Kong Kwal Lai ani awang le kong hi alentok lo awangin lir theitan po him lo theini na langa he wang hian Serchhip Town Development Committee hian an sum nei sa mangin helai Kongpui le footpath in car dol na hi thokin anwai lama tui hok luang tlang thei tu rasiamin lungremani a karma sazir top ni tang khan na hi thok chanim nimin thleng khan chun zomani a voin lam hian azwal pui chu zofel man be se ni bok Zomi Council Steering Committee in Manipur ZOFATE THLAVANG HAUH zong te chunga LAWMTHU soi Antu chua chuan Manipur ZO-HNAHTLAKTE torna rap thlak tak MITE hovin ZOFATE tha chimi tuma in le lo infal le chevel ba ka munchang min swa samna wanga ZOFATE THLAVANG HAUH na All NGO Coordination Committee Central Wai me malak na hnuaya Mizoram chung dap chua ka KAWNGZAWH ro pui tak mai huai hot le BUATSAIH ani a thinlung le ti tak zetin Mizoram ZOFATE zong chunga Zomi Council Steering Committee chuan LAWMTHU kan soi molani anti a May ni thum sang ni som ni pathuma changa voin ni thlengin Mizoram Sarkar NGO zong le ko shang te Manipur ZOFATE THLAVANG HAUH na chenfa kum tak a local pui chho zela wangin Manipur ZOFATE kan thamuang tak zeta ZO-HNAHTLAK chunga kan hmeichhia te thiang hlimna ti bolhloin a omeka mishing pa ngai pia lama Meirabai pi Meitei pun le aram hai tengol chet na rap thlak tak mai hian Khovel pum adeng chuak nga la pathian in ko shan te tong China min chang nge ni ti kan sia a pathian chu fakin omro se antibok an soi zel na Manipur ZOFATE boy tira changa vo in thlenga separate administration kan mu theina tura theina zong chua lo chang te chunga thinlung le ti tak zetim ZCSC chuan LAWMTHU soin atop thlenga changtlang zel turin kan nge na cheu ti in pathian shwaina kan momo tak meu wangin tong China nen kan zawain I changtlang zelang u ti in antu chua hian tar langani Mizoram State Press Accreditation Committee in HLAN HNAHTHIAL CHANCHINBU mi te hnena District Board sapin accreditation card HLAN HNAHTHIAL District Board sapu arlal rimsang chuan tun hnai media thang chakle ti soin khovel mun sang thil thleng te po thut mun train kan she zung thei hi lom le rualin information kan pek chwa ture ro film khura chula tlangkam thuleng wak te hi lak wunga ol le ni ti in social media lama thlak mu shom tak mu tur omnual thin te chuan media kan la man thiam tok lo zia tar lang ni in asia thu soya thil shema sato ni du wanga pholan zung te chu that lo thu le mi puite tan mu nuam le chiar nuam ngai to fo achul thu soi bok ani tundin huna HNAHTHIAL district ka MGM member paruk ommekin heng mi te hi accredited journalist apom vek ni in press accreditation card hi hlan anne CHAMPHAI district election office chuan mun thuma EVM demonstration center an BUATSAIH MLA General Election sang ni somni pathum in BUATSAIH nakal zela election office CHAMPHAI district BUATSAIH EVM le VVPAT chungchang in zirtirna le in shilfiana baka adu piang te ta na EVM manga vote hak zirna vote hak chinna mun EVM demonstration center EDC chu DC office ke fangtlang DRDO office ke fangtlang SO office New CHAMPHAI le video khobung office te BUATSAIH ani kumsang ni somni pathumin than puilo tura tan in BUATSAIH nakal zela vote nei thar ten vote hak dan an lo mil shiat lok theinan le anoi to te po in an in zir thar le theina tan EVM demonstration center hi BUATSAIH ni a EVM demonstration center hi adu piang te tan sarkar pisakai hun chungin pan theireng ani
EVM demonstration center hi tun kartir July ni somni pali sang ni somni pathuma changkhan ram hanchan ni in Election Commission of India in MLA general election sang ni somni pathuma puan ma chu chop chwani dona district election office chuan EVM le VVPAT mandan le vote hak dan te chiang turin mipuite EVM demonstration center tlo cheu turin so many I&PR Minister LALRUATKIMAN chuan voin khan U20 Meat Sport and Youth Services Department le Mizo Zirlai Pol BUATSAIH chu bana pa hola manpui chalai kal khom ma thu cha soin khwalian LALRUATKIMAN chuan Y20 Meat thu puya na than nationalism patriotism and development chu Mizoram tan le chunga cheng chalai te tan tha ati thu le changtar te tan tun lai bo ruak nen in me na tak anei nia sia thu soya ram le nam mangai na rel ru hi adik lo zong kalpui theini wangim kan ngai tuana afi ma chula ni ti a khovela nam tam takin rammu mal nei lawa an online ke ni chuan ram tia chhal tur kan pi le puten min lo sa thak saka min lo hum hal sak to kan ro chuna heram kan tha tu ten lu chumban chum huama an lo hum hal hi kan chan turani lawa kan hum hal tlat turani ti khovela namtam takan loral to a aru no chuak ka ti khovela kan chena wangin dam kho chuak tur chuan kong engkima kan in fita trula zom thole ngai sam taka kan om chuan kan lein chhir don ani ti in kan nam le ram hero pui taka din chwa the nan chalai te chu ram le nam mangai na ril ru puchunga thei top chua zir tur le Mizoram ta na mi tangkai ni ngei tum turina chani khwalian chuan Mizo kan ne mo ku ki kan ne mo chin kan ni emo po ni se kan danglam chuang lo thisen in zom vek kan ni a kan chena mun sang ri mai ani ti a ramin ri nei ma se namin ri anei lova zo na thak to phot chu zai kha ta kan luana poimo tak zeta chul kha chuak kan ne wangin Myanmar Manipur Tripura le Bangladesh kan unau te tra na hi kan tra na ni a anril ronat na hi kan ril ronat na ani ve thowa an tor na hi kan tor na ni bok covid shipui le na sat kan mang an lai e tur kam nei chung chu in ril atram lawang tia min thamwan tu te khan min mamo ve huna hian kan tlan chiat san thei lawa kan hoi san thei bik lawani ati Voin program hi MZP Vice President Bu Andrew F. Lalramha kana kai shwaya lel shwai tluang chong te advisor MZP chuan keynote address a pe a voin program a hian resource person pathumin presentation an pe a Dr. Martin Chong Sailova State Program Coordinator NP NCD NP8CE nena changin cancer chungchang thil poimo chang ngai thakani a social media mandan le cyber crime chungchang zirtirna pulal engzuala informatics officer ICT department nena chang ngai thakni in Administrative Training Institute ATI faculty P Golda Del zo mangai chuan personal empowerment chungchang soiboka pizonun thari deputy secretary SYS in LAWMTHU soyeni Katizong ka chanchinthar kan puan thei te chu ni e